Witam! Hrajeme GTA 5 ako chudák. No, tak máme takéto nosné auto, ne? No. Takže tak, jako to... Kukajte tu, jaký hnusný panak sme. Jaj, ty more. Inak ľudia, keď toto ta się ukážeme, jak je potem, hej. A čo určite kuchnite na náš ten motor, neviem co. No tá, co stojíš, Agic? Na co čekáš teraz? Čekaj. Jaj, penieži chceš kúkať. Penieži si teba kúkať, Páne Bože. Dýchto, co tam za plošina ide? No však Agic. Tak, Co zastojíš? čekaj! Co zastojíš? No, vidíš, Agic, more. No, tak, idź. Taký starý šrodek, frasa. Nečude potom. A co, ty stol, a nie motor. Takže tak. Počkej, tam tá poďná stanica, ne? Fú, jaký starý motor snitý. To co za modiči stáhnu? To co za modiči stáhnu? Tak. Čo to katastrofa? Ty páne, dvere. Motor jak Lego. Takže tak. Tak budem končiť, ideme sa okopať, zatiaľ dáme nové video. Čaute! Čus. Čaute!